Karbi Anglong District Press Club First Executive Meeting Kam Get Together Kapadopan. Salawar Langteng Pathu Aklama Long Buta Cetana Mahabhiyan Ame Kapamanpan. Kardom Pinyar nikang sama birta along penilisami junaki lekthepi tang tenon birtang tonpen arjik tha. Kedam tang West Karbi Anglong District Press Club and Patir Piponsi Kecheng C Executive Meeting Kam Get Together Dongkam Mukam Forest IBSI Hemalong Padopan. Mei Chengchia Prang West Karbi Anglong Arlo Pherangke Kekle Matum An West Karbi Anglong District Press Club Amephu Joy Singh Terang Ahukum Ateng Pen West Karbi Anglong District Press Club Kongchun Bang Alok Barman Borbora Ahin Pen Office BRL Amen Taramponsi Kachetong An Pherangke Atum Amena Amen Lapen News Channel Amen Pachethan Ponsi Puthon West Karbi Anglong District Press Club Non Eprangke Wangji Kemesen Pen Keklem Kedam Ponang Ji Alam The Kaching Kaching Wai Padoponsi Kejut Si Pherangke Atum Koson Pensi Kapaprang Ponji Keklem Kedam Ponang Ji Lapen Kachere Ponang Ji Aputhak Chethan Chepare Pon Kheruni Pen Tenzing Ingti Report Karbi Daily News Patumi ni Phai Troxy Ani Porphai Hini Apor Malom Phuloni Constituency Kaparlo Salawar Langteng Pathu Aklamalong Vota Chetana Abhiyan Ame Kapamanpon Bangso Along Bonghom Thari Polling Station Lapen Raikom Polling Station Lahini Pangrum Petpen Bangso Ame Kapaman Ponang Kok Athe Lake Keong Dung Ara Datum Voter ID Kawe Lapen Voter ID Along Amen Kechok Ce Ara Datum Aphan Kethan Kepare Aphan Pusi Bangso Ame Kapado Pusi MLA Dorsing Ronghang Ahin Pen Pherangke Atheng No Lamthe Nang Jaidun Lapen Bangso Ame Along ASDC Lapen Kapre Asong Pen COC Bang Pli Atum BJP Along Cepa Ogdun Lapen Bangso Ame Along Aluhi Sarpo Amen Pen Kache Tongdun Lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Phuloni Center Town Municipal Board Chairman Moja Singh Ronghang Transport Board Chairman Sarsing Ingti Lapen Keong Dung Manpeng Kedo Atum Che Tongdun Sime Samjin Pen Pachunpon Phuloni Pen Mirjeng Hanse Report Karbi Daily News Salawar Langteng Raikom Polling Station Lake Langina Konsensi lo Pente Da Bonghom Thari Polling Station Da Pulni Konsensi lo Lapen Da Tebok Terai Pedaan Tarong do Apikro Polling Station Rata Da Konsensi Da Pini Bang Suri Siso Se Bang Progre Probat Amulu Da Pini Ketong Pini Amerika Hok Pada Bangke Mutar Setona Sampai itu parkir invensi dan bangsa program KMPON. Polling season tim dari jumlah bangsa program klaim nangi. Di polema dan amen kecethap dunong le. Ui kini itu lingkan ke pleng gerak-gerak bangsa semua tuman amen kethap. Pen kiti tang tuman me amen kanghan. Lapenan parte nani pen ini Jepang don pen dak manggeli pen dak pen kedam baik keto ko tum handame non bujok ya ku pensi tum lang cari pen melo pote mo bujok arni pande itu mong ke mong pasai to sri lamta adet po silahaya kam claim nangi la sidat voters atum lo rosar dak polling station along BJP itu ma parti long di parideng aso secretary president hai tum pen sampai ketu Sila bangso long si Chethan pon lo, je itum government in pen, kerap dengan pajir pon, itum lemsa long pen, nama food and civil supply department pen, adon tin atau han sang pakai joy pen, pini barpi barso hem nangi pi, hem so PMAY hem nangi pi, la pente suar lomar tum self group revolving fund petang blok room pon, la pen anpar ulunodoi scheme, nona bangke non tarik si Oktober pen make nunut doi kelong abang ti bangsi baru klipli anak kalong ponpo sai gidi man ningkan sisi long suri trok kelong labang putin tumna Aadhaar card link guri nang po kelong tang tumta si Aadhaar card link kaguri tungan ke kelong tang butamel tumang long ledet po sinon Aadhaar card link pak guri nang po
penang lok penang ana scheme itu beneficiary oriented scheme do big si halahai non kibangi logo charlie also mar unemployed man lagi tangka kerap lapenan parte technician student tumhan lak polak ho kerap penang lok hai na scheme do pen lo charlie sumar man cycle keron hai penana scheme do hai government pen itum kerap kelong school sumar tumhan uniform ke joy anar lo kecoa na ke joy kipi lapenan parte kita puria ta ke joy kipi administration na ke joy kipi penang lok sarkar him pen kerap na piala betul ini kanton dasi pini dum ciparai lo kerap na pia government na fansi pike rap dunang ko in honunang ko evan erap back apa na bang si pilih kerap ang ngai si bang han pa coba ya tupik re-election bu rongalo patur pak re-election po horma provision ma sabi alang litum jai kata doke re-election ne doia frang si kere ma certificate potang kra yang par ke re-election po alam si ningi de tingke ta kapa coba sinang tum media no ne chuning rilo je anutin jai kata candidate tumta agency candidate ra council election hun kere ma certificate chipon krai bige re-election do helang kwa question ke klang lidat nahi pot talaan do pacubai hai kuluni sarkul bin kero na pota ke lake chokche dorsinang ki pia pota ke lake duplicate udah hai kuluni sarkul office ke ho nogo pon elo ta ho udah than hai asona muni da tumpena nasi non nili muheta mailong than no SDC talks ben ke MOU design lo UPDS talks ben abangke MOS 2011 design lo pen 6 militant group can elect Japan songbi to Japan halabang sa talks ke MOS 2021 just sign lo di city reservation itum lompon lo